Jopturi, jelala, jelala, jelala. Eto, daj još jednom. Jopturi, jelala, 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 jop. Živjo in dobrodošli na kanal Džungla. Zelo sem vesela, da je danes z mano moj prvi gost iz Hrvaške, Marko Kokorin. Bok ekipo. Tako da tule zdaj ga lahko pogledate in ga followate na Instagramu. Da, ekipo, Džungla, prvi put sam ovdje, naravno prije nego što krenemo u video, šta treba napraviti? Se pravi, lajkajte, šerajte, subscribajte. Snimava Language Challenge in če tale video doseže 5000 lajkov, bomo posneli še več Language Challenge-ev z drugimi youtuberji, tako da hitro lajkaj. Ej, Marko, a si ready? Ne znam da li sam ready, ali gledaj, probat ćemo. Ja ti inače slovenski ne znam. Fora je u tome što inače vi Slovenci puno bolje razumijete Hrvate. Ja znam da dok oni ovo gledaju sigurno razumiju što ja pričam. Se pravi, sedaj mu bom povedala eno slovensko besedo, on pa mora ugotoviti, kaj v bistvu to pomeni, kaj v bistvu ta beseda pomeni. Ok, prva beseda, zavesa. Aha, to znam. To je zavjese, curtains, kako se to kaže na engleskom. Jel jesu? Ono što je... Da. Pa da, resi! Zavesa, to je, 1:0 za mene. Nika, šta na hrvatskom znači riječ bilježnica? Beležnica. Bilježnica. Lahko je beležnica, ko si upisuješ beležko, notri pač neke stvari. Je to to? Da, ono u školu što isto nosiš. 1:1, kragu, prelake riječi. Moraš tad neku težu dati. Ok, da vidimo naprej. Likalnik za lase. Kako? Likalnik za lase. Likalnik za lase. Lase. Lase, dobro. To je, mogu dva pokušaja. Može. Prva asocijacija mi je liječnik, doktor kao. No Nije way. ni blizu. Ne, niti slučajno. Daj, ponovi još jednom riječ. Likalnik za lase. Ja ga često uporabljam. Mikrofon. Mi isto kažemo mikrofon. Ok. Reci, ajde, neću pokazati. Ne znam šta znači lase. Lase. Kosa. Četka, ovo za kosu. Ne. Likalnik je pa onaj kad si... Pegla za kosu. Krago, što najbolje znam da to koristiš stalno. Dobro, slušaj pažljivo. Čavao. Kak? Čavao. Čavao. Kao neki pozdrav. Čavao. Nije to pozdrav. Čavao. Dakle, to ti je... Mislim, reci mi Pa, na primjer, treba ti, ako trebaš nešto izgraditi, na primjer stolicu, stol ili nešto, da bi spojio sve dijelove, treba ti čavao. Da bi spajao žebel. dijelove. Nail. Nail. Da. Noht. A daj, čekaj, pokazat ću joj. Daj, pokaži mi da vidim če je to to. Ovo. Ja, žebel. Jel jesi? Kako se to kaže na Žebel. Žebel. Ja. Ok, Nika je pogodila žebel, 2:1 za Niku. Tako, tretja beseda je žovna. Šta? Žovna. Žovna. Jel sam dobro rekao? Dobro si. Meni to podsjeća na žena, muškarac i žena. No, ne. Ok, daj mi reci gdje to koristimo. To je u gozdu, kako vi kažete gozd. Za hranu? Ne. Nego? Čekaj, kako se kaže? Gost, nonika. Gost. Gost, kad unutar su živali. Hotel. Žovna. Žovna je Pa meni kaže da... zemlja. Ne. Šuma. Šuma? Živi u šumi. Aha, medvjed. Ne. Jelen. Ne. Ništa Ok, toga. ptica je. Ptica? Ptič. Sad je gotovo, izgubio sam, ali orao možda. Žovna. Ok, jesi spremna? Da. Pljesak. Bravo za mene. Daj! A što nije da vi kažete aplauz? Ja, res je. Pa ja ti znam hrvatsko. Kako si onda znala? Znala je, okej. Znam hrvatsko, Nika, svaka čast. Ok, aha, sve znam. Slatkor. Slatkor? Šećer. Bravo! Mi smo doktorirali... Ok, beseda, Dobro. obraz. Obraz. S ili z, obraz? Z, obraz. Ja mislim da su to cheeks. Mi to zovemo cheeks. Ne. Mi kažemo cheeks lica.
obraz, pa je nešto drugo. Da li, ali je dio tijela? Ja ima neku Da. vezu, ja. Blizu je sve to. Čelo? Brada? Ne, sve skupa. Aha, lice? Ja. Face, ok. Ali fora je, vi kažete lice, obraz, a mi Ja, vi za kažemo obraze lice... kažete samo zamijenjeno. Tako je, mislim, čudno. Prehlada. Prehlad, ko si sad. Flu, da, kao. Da. Ona sve zna, čovječe, koju god ja riječ Who dam. run the world? Aj. Šta znači jokati? Jokati. Mi kažemo jodlanje. Mi isto kažemo jodlanje. Jopturi, jelala. Eto, daj još jednom. Jopturi, jelala, jopturi, jopturi, hej! Ali to ti nije pravilno. Ima žena draga nešto što ti ne znaš. Zna hrvatski, zna pop, zna rock, zna jodlat. Ali jodlanje ne znači jokanje. Joklanje. Jokanje. Jokanje. Jokala sam. Jokala si, pila si. Joj, ne. Jokala sam. Trčala si. Ne. Kao jogging, Ne. jogging. Daj mi hint. Mali. Kad sam tužna. Tužna si. Onda- A jokćeš, jaučeš, plačeš. Jel je? Jokanje je plakanje. Dobro, ionako sam izgubio, bilo je u redu. Pa vidiš, plakanje, kak ti znaš? Ok, reci mi još nešto. Šta znači poroka? Poroka. Poroka? Poroka popiti. Ne. Ja bi sve da je popiti. Porok, mi kažemo. Ne. Vjenčanje. Vjenčanje? Vjenčanje. Kako? Poroka. Poroka. Gremo na poroko! Idemo se Bože vjenčati. dragi, dobro. Evo ti moja zadnja riječ. Ajde, da vidim čujem. da li imam neku tešku. Češnjak. Česan? Ali česan. A šta je to? Mislim da piše. Ona začimba, možeš je narezati unutra u umaku. Garlic. Ja, tako. Ja ne volim. Ti ne voliš, ja ne volim ovu igru jer dosad... Svaka čast. Ja znam dobro hrvatski. Pobjednik u ovom challenge-u Nika Zorjan, šta da Sorry. kažem. Uglavnom, če vam je bil všeč tale video, hitro lajkajte, ker, kako sem že prej rekla, če bo 5000 lajkov, potem bomo naredili še en language challenge z drugimi youtuberji, tako da hitro lajkajte, ne pozabite subscribe-at, shareat, lajkat, Dodajte nas na društvenim mrežama, šerajte, lajkajte, ja, subscribe-ajte. followajte Marka. I Niku. Yes. Puse. Tule se subscribe-ajte. Ovdje imate zadnji video. Tale video pa vam zelo priporočam, tako da hitro kliknite.